Yaki ki chords la tem lagi skill jong usi bagan ya ka harmonic scale. Tementa kumno ban ya kum ki chords. Nengkom ki ban tip sha yaki skill jong usi ni de usi. Yaki skill jong usi ki ya kum ne. Itu kita yaki skill jong usi. Yaki chords ki ba combine lang bat jong usi kilang gini nengkong UF G A minor B diminished to B diminished C D minor E minor F G C tăng untuk kinjai nampas tang because jong usi hadok bukut kinjai dan mentangan tem dah kebaca aja ke pinjak guna dengan tem gitu jeng teman-teman ga kini exercise jog ki course jog usi lang now ni o 5 or 6 string ha do sini last ni the first string haga fet ka ba khatsan Ban kiun na try seneng biang. Iya, nama sedang ngapukut. Antem yang nama sedang ngapukut, come step. Untuk ini, semua praktis pagi itu kenapa pinjau siswa semua subscribe ini ke YouTube channel jangan kenapa kita nggak upload semai, tapi yo video kita semai gitu jangan. Kumjur nggak aku beli pibarok, tapi page, but kita subscribe ke ini ke video jangan. Aku beli sibun.